palava o telefone nei mai le si ufonga le mua e nei vaenga o le aso. Mua. O le swing o puinga o le wha mai ko vitis fruiva i mo li wha ilo e pei o na amata wha manuai le wha unga o le vai aso. Sa tele lava ina wha amatala ina o se tūlanga manuia ma le so longa le lei. E pei o na mori mawina, e tele sa o tonga sa maua e maise mo lato ua uma o na whaia o lato tui te ilua, ma wha o ngā ina o lato talipupuni o fonga, ma tau awe ina fo ia lato pasi o le tui pui pui. I se whaatalunanga le te maitai pāle pia ia Jacinda Ardern ma le TV a New Zealand le tai ona le ila na whaari ai le pāle mia ia le langona o le fia i le tūlanga le lei o le nei swinga o se langona e launga te si ai le tele o pis nisi i le ai tele o kilani ia ua lewa na loka ma le mawhai ona talai i le tonu o se teimi e sili atu i le se lau aso le umi. E se lau mo le ono le a whai o mai fau le ko vitis fluiva sa wha mawina ananafi e au fi ai le ivas fumal tolu i le tonu au kilani, to tolu i Northland, to a valu i le tu malo le Waikato, ma le taitotasi i whakanui ma Canterbury. To a fitus fulfitu i la tau o loo tau fia i le whalemai ona o le whaamai. O le asas fulima o le maasina le nei o te sema, o le a tala aitua oio au kilani, ma mawhai ai e tangata ua uma na whaio lātou tuita i lua o na malanga ese mai ma au kilani, e a mawhapena whaio na whaatanga ai isi tangata ma isi tu ese o New Zealand e fia asia siatu iai i lea aitele o lea tunu. O le a tau i tangata umai fia malanga, o na iai se wha maoninga e lea a fia la tau i le vairusi, e wala lea i le whaia o se suenga i le wha mai, i le tonu o le fitus furulua i tūla a o le i malanga. Na lipotia mai e le leitio o New Zealand, le Radio New Zealand, e whape whaita uafe lea whai o tama mateine a onga, i le tonu i tūmalo o Aukilani, o Northland, a to ai fo imani vaenga o le Waikato, e le isue i le suenga o le NCEA o le NATO sanga. O i tūmalo umanei e pei o na silafia, sa i longa o na umi le taimi sa whenga iai maloka on o le wha mai ko vitis fluiva. Mai fo ringo mai o mana na o ia tamaiti e lātou te whaonga ina le tū la whono wha apitoa e maua i pēr lātou pāsi e ui ina e le i sue i le suenga. Whaailoa mai e le ofisa e pulea i a suenga ma whailonga taua loa le malo New Zealand le Ansett QA e na o le 5% le fua evalesi o tawa mateine na suenga o le NCEA i aso mo mua e wha o le suenga i le lua vai aso taluai. Ia mai ua ilo ai o se awha inga pa u tele lea pe a whaatusa i le 50% na iai i le tausanga ua mawai atu nei. O se lipoti le vaenga whaasa lau le News Hub i le whaunga lo vai aso na ta ua mai ai le whaamalosia leo le kompani o le Kiwi Rail e whaapawhala ma whaale au ngā ina le whaitau fia se lau o pāsese ua uma o na whaamautua la tu wāwa noa i malanga tā whawhao i rungo no whaafi po trains o na o le swinga o puipuinga o le whaamai e pei o na whaau ngā ina i nei mō li whaailoilo po le traffic light system. E ui o malanga tā whao nei e tele ina whao ngā ina e tūrisi ai veitai o malanga tā whao ina whaafi e la vea i lalo le tūla whono whe malanga inga mō tangata lau tele e pe o le public transport mai o luna winga e le mana o mia ai i a tangata e fia malanga ai o na whaalia o lātou pāsi o le tui pui pui. O le tūlanga e le talia le kompania le Kiwi Rail e mai al mafuanga leo le tau fia o malanga ia e ui ua uma o na fua ina. O malanga na fuafi ua fia ai e au fia ai le Northern Explorer o le malanga o le Coastal Pacific whapea ma le Transalpine. Na whaalia le sui pule o le Kiwi Rail le li o Todd Moyle e le o manao le latu kompani e whaia malanga nei o na o le awhia ma le lamatia ai o le saonga le mū o le upe ngā luenga. Ai mai se fo i o pāsese o na o le uumi o taimi o malanga e tusa lava pe whaia tali pupuni o whonga e le saonga le mū lava. E manatu le kompani e te tau i pāsese umai malanga o na whaalia o lātou pāsi o le tui pui pui e whaamauni ai ua uma o na whaia o lātou tui te ilua.
leisi whaenga le tātou tala mō le nei au auli. Tō tele tangata lo fia sila ma whaafonga le teimi mua o le a whailo i aile taita i fau wa i nei o le pātia le National ia Christopher Luxon ma le tamaita i Pālemia Jacinta Ardern i le tonu o le Pālemene. O le tau fianga le Pālemene a tai ao o le a mawaila vanoa e whailo i aia lo ia i tau o manga le maota i le Pālemia ma le lii o Luxon talu o na filifilia o ia e whai mataita i fau o le tua ngai. O lona lima ele nei o taitai o le tua ngai o la whaafsa ngai ma Jacinta Ardern talu o na tula i mai o ia i le foi le taitai inga o le whainga malo o New Zealand. Whaalia Luxon i le autustala o no pasauni o ia e tau awe o na tiute o le taitai o le tua ngai ma whaafsa ngai ai ma le tamaita i Pālemia i rotonu o le maota. E talu o na avea Jacinta Ardern ma Pālemia o New Zealand i le tausanga lua hafes fulfitu ua toa wha le a whai o taitai o le tua ngai ua la tau whaafea ngai na amata mai a Bill English so ai Simon Bridges so mai ai ma Todd Mala ma le toa tai o Judith Collins ai o le la ua toa lima nei i a Luxon o le so e whai lo mai ai whalau i tele Christopher Luxon i a isi sui ua i a filifilia mo lana kapeneta whaau lioli. Mai asa taluai sa i whaelo mai ailo na tōwhia leo Simon Bridges e avea masui o le latu waenga i mata upu tau tupe. Na whaelo mai al mtanga luenga sui fua maloloina whape lua i ai tu malo whaafale mai wala au sia nei le iwas 4% o tangata Maori ua whaia tui pui mua. O le DHP lea au kilani whape ma le DHP a le Capital and Coast. So atu i tu malo i tu malo se fa e au fiai i le Hutt Valley o le Wairarapa whapea Waitemata ma le Mid Central i o lo tu lai mai la tau i le valus fu ma le 5% pe sidi atu i o la tu tangata Maori o umona whai tui mua. O le teimi nei, o le o toi mamawa se teimi ai atoa loa le iwas 4% o tangata umalawa o New Zealand o anga waa mo le tui pui o umona whai o la tu tui te ilua. E valus 4% e la whai o tangata mai le sfurua tau sanga le maa tua ma sili atu o uma i a tui te ilua i le teimi nei. I le whai unga le vai aso sa do telefo i le mamano le tenu una a wai ma whai o la tu tui i le whai ngā tui le sa whai le sea view i bitone i le stonai na tau la mua i le maafutanga whai au i le tonu o Wellingtone ma ngā lulue wha amalua ai ma le Pacific Health Service a le Hutt Valley. Sa poi fo na fa lauina tau o manga le fa moe e le si ufongo le lau mua e wala ya na la leo i le Facebook ma le YouTube ai mai se o lana app e o mai le fa i ngol vai aso no vai atu nei o silia ma le tolu tesi ma le 1 miliona la fa i o pasi o le tui pui o uma ona faia mo tangata uanga va ai. O le pasi le nei ma whai o na tuu i le telefoni whea veai i a pe lo mia foi ma teu i le ato e whai ngofi ai o na whaali pe au whale i whale sā a to ai maisi no whanga whi tele i lalo le tula whono o wha mamaluina nei o mō li wha ilo mō puipuinga o le COVID se fuluiva. Sa i longa o na tumu i le whai o ngola vai aso i a whale talavai a to maisi o no whanga o lo ma waile so soani mō tangata i le whainga o i a pasi. Ua hoi li poti mai tu SS o le tunu le so longa le lei o le whaanga ina o pasi nei i le moli mu le o iai au kilani ia manisi o i tu malo i le motu i mātu ma le lanu moli mo le motu ato i saute whape ai Wellingtone manisi vaenga o le motu i mātu. E tele vaenga o le tunu o lo whea ngai nei ma whaale tonu ma winga lo wao le tau e le ngata ina ma mawhati munga ma pāpāwha i tili ai o lo whape na fo i na awhia i matangi malolosi. O ia tūlanga ma fuaila puta inga mai lo fiso le tau e winga i matangi malolosi ma ti munga ma mawha e o no awhia i se vaenga tele o New Zealand. Ta o mai fa pe o se vaenga lau tele o matangi malolosi mai saute e le ngata ina umai ai ti munga ai fa pe foi ona malulu ai i le tau. Sa i longa na fa ina i le motu i saute i tūlanga fa le tonu le fa unga le vai aso ai o le la o fa aso solo mai nei i le talafata i sifo o le West Coast a to ai fo i manu i saute o le motu i mātu e au fi ai le lau mua i Wellingtone.
sa va lo ia mai matangi le va le se lau ma le se lau 5 km le malo no si le tu la e ono pa waila au ma fa le ngai na fa le ma la mati ai fo I fe malanga I ngai ta vale I lunga wala te tele o ti mua ma fo yo la de tafe ai voi tafe ma fa pe ona lolo vaia alia ma ono tele ai ni solo pala I au vai maunga o tu mongo le tara rua o lo fe ngai nei ma ti munga ma mafa ma winga fa le tonu le tau mai na fa ali mai le viso le tau a tau de mo se fe lolo ia tu langa fa le tonu I se taimi o le fia na nei e le vale se lau luis fulu ma se lau valu se fulu milimita o le swa timu e ono a fia I le va engo le tunu fa pena hoi le tu malo tara naki la tau e ono ma mafa ai ti munga I na yaso luma na nei o le fautuanga mo le neaso ia e te tau na whaai te lunga o ala te tele le taimi o whewa inga I ta amale. O le whaai unga le nā o le nei wha o puponga o telefau.